ta foi. Hei oi. Oi lulu e lulu e Tāua ta foi la tu e Oia futuna no foi Oia futuna no foi Oi lulu e lulu e Tāua ta foi la tu e Oia futuna no foi Oia futuna no foi Hey! Hei. What do? Hei oi. Oi ua lili u tau hua e koe awa taki moana e koe ia vele ngane kalanga a i la katauna kita a i la katauna kita e i o e a e. Kore ke u hufanga i e ngahi whakatap kotoa pe o wha whaki pia me whareni. Ka tā ke hoko ato ai polokalama ko ia, ai lo au, pia mo e tanke o e whakaukau whaka ekonomika, pe whakafonua. I e wiki koina tautoksi tua me ai, na mau whai ai hape nolo. Tala noa pe mo kautaha ko e Pacific Waves Limited, ko i ngā au e ko ia ko mana ke nau whai ki ngā tai, pe mo e whaka ampe e tokoni ke kakai e whanua, ke ngā tai whanua e tau ngāhi kulo, kai to e lawai mo ngāhi whatongia ke ke. Na whai whuke e whamamafa a hoku hoa whakalere polo kalama, CBA, tau i tohi, ai sake tuiono, ki he ki whakatātā koe no mau whai ki he kulo, ki he whonu e tau kulo. Koe taha pe ia, i he mau anga mo ui, te fito o ku whai ki ai, ai tau viviri, pe mo e fie mau viviri, pe mo e ngā ue i e aha kotoa pe, pe mo ene whakaamu, ke i kai ki ngata pe i he whonu e tau kulo. Ka ke to e lava whoki o whakapotpot tatawa, ke na pangapanga maarie, ai ngahi mea tokoni hange koe whakatapu, o ku whakakoloa aki ai tau ngahi kulo. I he ahoni, te hoko atu e kutala noa ki he whananga, aia na akulawe ki ai i he wike kua mari watu. Pe a mautoki hoko mai ki he pe nolo pe mo Pacific Waves Limited i he wike kua osi. Na kama tala noa ai ki a whakauhinga Professor Futahelu pe mo Sebastian Vico i Itari ki he whananga. Te uto e lawe ki ai, i tau prokalama koe ni e whiawhini, pe te uto hoko atu hakuto e tala noa, ki he hohoko na whakahoko atu mea tau ia futuna, ki he whahinga tui, motua tau tōna tau pehe, ko e tau tupu mai me ai. Ka ki mua ke uhoko atu ki he whananga, o kou whaampe ke to e tānaki a ngai whakaukau, ki he akonaki pe koe kawenga te fito o kune hulu hulu e polo kalama koe ni. Aia hange kou whakarea ki mua. Ko e tau tu, a tau tupu anga, pe koe tu ho tau tupu anga, mo e whaunga, pe mo e ngahi whaunga, i e whariunga, o e ngahi kuonga, pe mo e ngahi liliu mamarie, pe mo e liliu vave. Ko whaampe ke uto e tānaki atu ha whakaukau ki ai, pe a tau toki hoko atu. Ko mea maho inga kou whie tānaki ai, koe whaunga. O ku tupu mea e whaunga. Pe ku te tupu mea e mea maho inga, ku ne hanga whakatupu e mea koe hanga whakafonua. Ai au pehenia. Koe whaunga o ku tupu mai mea e hanga whakafonua. Pe koe hape whahinga mea, o ku tau whamamawhai i he kuonga ko ia. Pe e tupu haki ai ai ngahi ulungaanga e lava ke tautari, koe ngahi ulungaanga whakamolare mo whakalotu o e society pe koe whonua. Koe e ngahi whelawa kia o pehe, koe ngahi ulungaanga o ku ulaki tupu pe toki tupu e whaunga. Pe koe e ngahi whelawa kia o pehe, koe anga koe e tau mo ui, o ku tupu e whaunga pe toki tupu ai ngahi ulungaanga pe mo e whaunga. Ngahi ulungaanga te fito o tau ui koe ngahi ulungaanga whakamolare pe whakalotu.
Pe mo ngahi ulunganga o toi tupu hake pe me he whaunga. Ko ulunganga whakasosiare. Whakaekonomika. Ka koe ngahi whaahinga kotoa e ulunganga. O ku tupu me he whaunga. Pe toi malawa pe. Ke ne hanga o whakatupu ai whaunga. Koe ai e taimi lahi e talanoa ke whaunga. O koe ke tau whaalawa pure ki ai. Koe whaunga mo e whaunga. Whahinga ngā au e pe mo whahinga whotutu. Whakamawhai pure ha whanua. Ko ia o kune whai ho tau tataki. Pea he taime ni ihu ne pure i eia ki tau tolu ka o kui kai. Ko ki tau tolu o tau pure ki ai. O gai ha mea maho inga o koutou fie tānaki atu. Koe tō onga mo e whahinga whakakaukau mau anga mo ui pe whaka ekonomika. O ku malawa ke ne hanga e whahinga whaunga ko ia ke whonu e tau kulo. O whakatupu mai ai ngahi ulungaanga pe ma ngahi mō lare. Te whakatātā. Koe taure atonga ko ia upe he si whemori mori lahi taktakai. Koe kupu i lea whaka ekonomika ia. Na tau ngāwe aki he kuohiri. Aia ka pau e si e tau mauanga mo ui. Pe tau whewahe aki ke tau wheinasi aki. Pe ka pau rewa e lahi. Pea taki taha kai pe. Mau me toko net pe whamiri koe te tau uia tu kuiaha mu mata ika. Unau tala mai koe nau mata ika. Tau mau pe tau tore tau mata ika. Unau mau pe nau mata ika. Ka pau te tau uia tu o kai ke aha nau mata ika. Ka kuiai ha tau tu inga ika. Pea koe si whemori o tau wahe atu. Tau mata ika ka pau na e nima. Ko atu e ua ke kina tolu ka tau kai e tolu. Koe si whemori ia. O kuhanga he foi ulunganga whaka ekonomika pe mau anga mo ui koe ni. O ne whakatupu mai ai ngahi tō onga whakamolare pe whaka ulunganga o a whanua. O ku malawa ke ne whakatupu mai rewa. Ai wahe aki pe mo oua e sio kita. Ko ngahi ulunganga whaki ofa na e tupu mai i he tuku au maha tau whanua pe me he si whemori lahi taktakai. Ia e taime e ni he tau mo ui o tau si pe tau to e taktakai tau to. Pe kune whakatupu rewa e ngahi parapare make. O ku maa olunga e tala noa ako he whanuani. Pe ako maalunga ai tala noa paanga. Pe ma ngahi mea kehe. Koe politika re o maalunga hano tala noa i pe veteki uhinga. Ka oku asmai me e tau tuu he aho ni. Oku ia e tau ngahi paloparema whakasosiare. Tau ngahi paloparema whaka ekonomika. Kono uhinga pe. He wikai ke pot tatau. Ai tau langa whanua mo e tau tufunga whanua. Ka fu maalunga lau ako mo e lau politiki. Pe mo e lau lotu. Ka ikai ke hake aki e mo ui whaka ekonomika mo ui whaka sosiare. Pe ka mea be te tau mātaa hange ko ngahi aho ni. Ko e lahiange ngahi paraparema whakalirifu he whanuani. Pe pehe ngahi whanua lahi mamani. Whaka sosiare o kai ke tau lava o veteki, pe koe ki tau lava ilo pe huki fe. Pe toi amuange. Ai ngai paloparema mo ngai whaingataa whaka ekonomika. O lahia e ngai paloparema e whaihia mo e kai haa. Ko hono uhinga e taha, he wikai ke pot tatau, pe palanisi, ai ngai mea lahi. Pe mahu inga re vai he polo kalama koe ni, ano ome whakaukau ke whakafonu mau pe ai tau kulo, pea lava, o whaiai e ngahi whatongia ko kehe. I mahino o tau lava ngā we i ai whonu e tau kulo. Pea ke toi palanisi pe pot tatau. Ange koe whatutu whakakaukau. Au ku hoa whalere polo kalama i sake tui ono. Mahalo ku whiunga e ka tau hoko at ke whananga. Na ku tala noa i tau polo kalama at ki mua. Ai tuu mai a Profesa Futahelu o ne tokihanga o siofi e whananga. Ia ngahi uhinga fuo. Ia mala e a tolo polosia mo e sociologia pe koe sociology.
Na hangai e kau atolo polosia mamani o avea e Profesa Futahelo ki falanse. O ne whai ai halea ai, ki e whananga. Pena e whakatumutumu ai kau poto mamani e mala e koe ni. Ne tu ai hataha e kau taula eiki lalahi e mala e atolo polosia o ne pehe. Profesa Futahelo, o kuke whakakaukau, o hange hataha wesite. You think like a Westerner. Na et whai ai Profesa Futahelo e tariko e nipa kou fie omipe he ku mahu inga ki he tau mo ui. Nāne pehe, o kou whakakaukau pe au, o hange hataha whakaukau. O kou whakakaukau pe au, o hange hataha whakakaukau. O koe ke whakakaukau au hange hataha wesite. I think like a thinker. Koe tāria Profesa Futahelo. Taim lai, tau mātā ngahi mea heni. O hange o tau sio ke tau tolu o tau maulalo. Pea tau sio ke kau papalangi o nau maulunga. O ku omi Profesa Futahelo e whakaukau mahu inga ki he tau langa me tu funga whanua. Tau whakakaukau pe tau tolu. O hange hataha whakaukau. Koe tangata palangi mo e sia ina. Pea mo e India. O ku o mai pe. Au tau foi uto tatau, hange o whakatapu. Tau lawa pe o whakakaukau tatau. Tau mau pe iwi ke tau ngāo e tatau. Pea ku omi hea konaki koe nea Profesa Futahelo. Ke oua te tau fuia tangata. Mo fuia whewhine. O kuia tau tolko toa pe ngai nau koia. Ko fie hoko at ke whananga. Ko ngai whakaukau ena ko uto o mai me anga hono veteki e Profesa Futahelo e whananga. Pena e mui ki ai a ne fuafua toko taha ako. Peko e ne student na ne fuafua veteke whananga ko eni ki o tau tupu anga ai ako hufanga Profesa Agustino Mahina. Peko Mahina na ne fuafua veteke whakaako. Mo vete pe toi mahino ange ai whananga ki o tau tupuanga. Ka kouwhi to o mai ngāhi whakaukau a Profesa Futahelo. Ke hulu ake tau whananga. Koe whakaukau e taha nane pehe. Koe whananga, koe me ai au hoko pei mamani. Na ai hoko pei he historia, na ai hoko pei mamani. Naki ke hoko ia i langi. Koe whananga, na ai hoko pei mamani. Koe whananga koe o tau ia futunana o talanoa ki ai iho tau tupuanga. Koe whananga na e hoko pe e mamani. Koe whika aua uhinga ko uto o mai me Profesa Futahelo. Koe whananga, koe angaia e tau hanga o atu e tau fie mau, ke tau hanga o whakapulo i aki, pe kofu i aki, ai mea o hoko to tonu i e ātakai, i e ulfonua, pe moe fonua. Koe tau atu e tau fie mau o kofu aki. Pa koe whakaosi. Koe whananga. O koe iai e ngahi ako naki, whakai urungaanga, whakalotu mo whakamolare ki he tau mo ui. Pa koe uhinga te whito ia e tolu ko to mai me whakaukau a Profesa Futahelo ki utala noa ki ai. Koe rea koe a whananga. Koe ne hao mehe rea koe whana. Koe ku whana a aku. Ki he ku whanau ai talanoa ki ho tau tupuanga, mo e tau ngahi talanoa tuku whanua, mo historia. Pea e whana te ku whanau ki he hoko mai. Koe taimi ko toa pea ku whaia e whana i hono tuku me he ngutu, ki he ngutu hange koe whatapo. E iai mau pe ngahi mea, e tānaki mai ki ai. Pe koe ngahi mea, e more me ai. Pe koe nea au ki he ose ha ngahi lau tau. Ko asi whaka whai mana rewa fo i talanoa. Te whakatata, ke whai talanoa o pehe. Na usio ki he whetu uto ane pō. Pe au tala rewa ia, ki o kua ngā tangata. Ka pau koe tangata koe ko tua merie. Te utalangi. Tua merie. Na usio ki he foi whetu uto ane pō. E au lewa tua merie to e talanoa. Na tala mai e siua, na e sio ki he foi whetu uto ane pō. Pe to e peha lewa e tahaya ki atua merie. Aia o hange e ha angelo.
Pe e hoko lewa whi tala noa mea tu amerie. Tau pehe ki a la tu. O alu le vai au pehe. Na e siwa ki e foi fetu uto ane po. Pea moe a angelo. Aia ku tāna ki mai angelo e kana kai ke kau. Ia koe uhinga pea koe pehe e la tu o ku hange ha angelo. Paka oskoi alo e foi tala noa hange koe rea tuku whonua e kau siaina. Pea tau pea a o tu ke mui mea e taha ku oia ue foi tala noa ai. Kai ke kei pea ai. Pea ku hange ea koe ni. Koe whananga na o pehe atu o kou sio ke foi fetu uto. Ha uwe ke mui mea e taha. Ku tala mai e na e siwa ke foi fetu uto pea moe a ngelo. Aia koe whahinga na tula e kuanga whawhaimana rewa whananga ai. Koe whananga koe ia ki a tau ia o futuna moho tau tupuanga. Koe mea mahu inga i he polokalama koe ni. Kia te au. O kia e tohi hohoko ai ki he kamataanga tongani. Nau tala noa kia e polokalama i ngai wike kua mariwa tu. O kia e tohi hohoko o aluhifo i he laine ko ia o tangaloa eiki. Aluhifo ia ki hono foha ko tangaloa eitu matupua, mei manua, i tu i manua. Na e whanonga mea tangaloa eitu matupua whakafuafua ki he senturi hiva. Pe senturi valu. Pea na e whanonga mai a tangaloa ia ki tongani, o whitaulaki ai mo a whiwhine hoi fua, o ila hewa vae popua, o kei tala noa ia hono hoi fua mono tala mo. Na tō ai a loto tangaloa eitu matupua. Pea nana taane. Pea nana alo i mai ai. Ai fua tu i tonga. Ko e tau hauia me he fo i hohoko whawhananga, ku kamata asi mai, ai konga ia ki mui o historia, we, ku mooni fu i whananga ai. We, tako tangaloa eitu matupua ai a mahalo ko hafusiana pe. Ko e veteki ko e mahina o peheni. Ko e whakawhekiki koe kausani sina tau mai pe me hake tonga koe au Asia, Southeast Asia. O pehe e mahina, koe nau whafuafua e kau a tolopolosia mo e kau a keolosia he malae koe ia. O ku nau pehe na no fo e tongani, i he tau e tahawhe nimange au ki mo e a kalaisi. Ai a kalau mi ho tau kuongani o ku i he tolu afe tupu ki he whaafe. Na behena no fo iai e kakai Asia ai fonuani. Behena na fo mai Papua New Guinea o Hawaii, Vanuatu, Solomon o fai mai ai ki fisi i he uhinga tala noa tupuanga koe ni. Pea na hu mai me fisi ki tongani. Pea aku kumi aki ai whakatotola kau sai nisi, pea mo kau akelo sia i he kulo umea o iloa ko Lapita Potri. Koe kulo umea, koe kulo nai ngauhi pia mehe umea, pia kufai aki ia ai whakatotolo. Kai ke, koe konga whakasai nisi ia, koe konga whawhananga, ko mahina na ne fuafua whai fo i vete ko ia. Nai pehere vai mahina. Aia ka pau na e hou mai ka o Lapita me tahawhe ni mangeau ki mo e kalaisi, o nau pehena e toki holo mai ai unungaanga mo e anga whawhanua e ka kai koe ni mo e nau ngahi kulo umea i he tau ua ngeau ki mui a kalaisi mahalo pe koe tolu ngeau. Pau pehere vai mahina. Koe tala noa koe ke tupu anga tongani me he fumaka ko tohu ia mo futuna itahi. O hauai he ngahi lai neo ma wahi kureo. Ma oea tangaloa eiki. Ma oea maui motua. O pehere vai mahina. Koe ngahi tala noani, o asi mai, na e hoko ia i he foi waha. Taimi koe nu pehere he kausai nisi na no foi ia i koe mwikawa kelo siana no foi koe tongani. He ku hoko e foi tala noa ia ki a tau ia futuna i he kuonga koe ia. Ai au pehere mahina, ko tau ia futuna koe motu, koe ngahi motu. Pea kune pehere ko haamoa, pulotu pe ko fisi, pea motongani. Pea kune pehere wa. Aia koe taimi pena na fo ia tongani. Pea kufai pe fo i tala noa aia i tahi, i moana, i ngātai. Pea koe mea gau pehe mahina. Whakatatau ki tala noa ai kau Lapita, pe koe kau whakatotolo whakasainisi, ki kulo umea.
Aia koe kuonga ta tau pe ia, kana e kai ke tau lava whamatalai whakasaya nisi. Ka na tau hanga o tala noai whakae whananga. Heu tau tala noai pe na ai motu nai no fōi na tupu mai me ai au tau tohi o hoko o au mai ke helaine tui. Tui uloa ki au e tui tonga. Pea, o kuto e nofo pe tala noai e tahi. O kuta tau ia me whamatala e kausai nisi, koe kuonga koe ni o e tahawhe ni mangiao ki mui a kalaisi, ki he ua ngeao ki mui a kalaisi. O kupe he, na tau nofo pe o mei mau anga mo ui pe, koe tau fuafua mau anga mo ui whaka ekonomika mei tahi. Aia koe marine economy ia ia no ui whapaparangi. O kutau kamata ke tau tala noa heni, ki he whaahinga mau anga mo ui na tau kamatai. Pena e nofo pe kakai tō ngā ia i tala noa e kau a ke o siabu a tolopolo sia i he ngāhi matātahi. O ku ilonga pe ia i he nau ngāhi keri o whai koe ni. Ko nuku reka, ko whola, ko haa te iho, ko konga ki toloa. Pea pehere vai tala noa mahina. Na tau nofo matātahi, na tau mo ui pe i he mau anga mo ui o tahi i ngātai. Ko e fuafua mau anga mo ui ia e whonuani. Na nau mao pe ai mea tokoni o tahi. Na e si ke aha nau ngoe, na nau me makatu unga pe e nau mo ui mei tahi. Pe aku mao ia e ngahi keri, ai kau a keolosia, mai kau a tolopolosia. Na aku kau au he i he keri ko ia, i he valuko fulutupu, ta ue ua na mau tokoni ke tangata ko te experiment me University Whafonua Australia, ko toke tā ia he ahoni, kana e hao whai ono whaatotolo i e Universite a Tennessee. Pena aku kau, e nau e ne whana wako ko ia. Kai ke, koe foi whakatau hoa ia koe a mahina. Na mau keri a matoi ngahi lua ke he na mei osa tongani. Pea ku hao e tangata koe ko Professor David Burley, o toi whai ne keri i nukureka. Ka kua erewa mea mahu inga i he ne keri i nukureka, he ku mau ke he ke. Ko ne ngahi mea nai pulusi i he matangi tonga. Pe ko mata fai ka ni ngahi tohi. O te eki ke mau tāria ki mau tolo e kau lo au. Pe me kau whaatotolo ke tau ngahi anga whaafonua pe me tau tala tuku whaolo. Ko uhinga te whito ki ai. He ui ai ni ngahi whaamatala ki nuku reka. O kai ke hano ngahi whaamooni me e historia me tuku whaaholo pe me tau ngahi whananga. Ko vete koe nuk whae mahina, ku mau o slava ki mau tolu, o vete, o hoa tatau, ai fo i kuonga koe ni kunau tala noa ki ai kausai nisi, pia mo i kuonga i ho tau historia, hono konga, pia mo hono ngahi tala noa, whakahistoria, pia mo i tuku whakaholo. I fuafua pulusi koe e Professor David Burley, ene artikolo he matangi tō ngā mahako hao na tau e ua pe tolu me ai. Na utohi au ki ai, pe na e tohi ki ai pe mo Professor mahina. Ma tohi anga tonu ke matangi tō ngā, pe ma tohi anga tonu ke toko taha koe ni, o whakawhehui, ai ne tukua ki i koe ni o whai ki nukureka. He kua o si tōlotu pe ia i he whoi veteki koe ni o kou whai atu, pe mo ngā ue kumaulo tonga whai. O kui kai ke pehe koe pālangi pia maalunga ene ilo. Pe ko ene sainisi pia maalunga ai ene ilo. Ie ilo tuku whaholo mai tau ilo whawhananga i kai. Koe vai anga ia o kau whaatotolo ki ho tau ngahi kuonga ki mua ai kau linguistic. Pe koe whaahinga ke herea mai kau arkeolosia pia mai kau tolopolosia. I he taimi o kui kai ai ke nau hanga to'o. E tau ngahi konga whakahistoria, mo e tau konga tuku whakaholo, pe mo e tau ngahi konga whakawhananga. Koe taimi koe ke nau to'o ka kato ai, pe ko mau tālai e mau tolu me lo au. O ku te kai ke ka kato, ai fo i tuku a ki, pe koe fo i claim ko ia. Kai ke, kulawa ke asi mai e kuonga whakawhananga aia i he ki hulu koe ni. Tā, o ku i kai ko haloi, o ku iai hano ngahi konga mooni. Pena i peherewa e Professor Futahelo, ki whakaosea. Koe whananga, koe tauhanga, o unu mai, ai ngahi konga whakahistoria o tau toki hanga o tatala hifo, ka lawa ke tau sio totono, ki ono anga totono. Malo mo mea mai, ko whemao ke whaosea ke Porokalamaha, whamalo ke kau sponsor,
ki he Mili Loan and Finance pe me whanga o pilo revu, ki he Royco Amalgamated and Metson Shipping pe me Golf O, ki he Blocker Construction pe me Maafanga, Aisake Tuyono and Associates Accountancy Services, pe me Tax Agent pe me whanga o pilo revu, pe he ki he 5-star group of companies pe me have loto, me nau tawhakawha finances, travel agency, car dealership, construction pa moe food catering. Mo mea, te tau hoko atu I he wiki kahau. Te ukamata tala noa, ki he tau whaunga whakapolitikare I ono pōni, pe moe tau te whiri. Hange pego glave ulat polokalama, e iai e kunga he lave at ki ai, pa tau te whoki pe, ki he tau kawe inga tupuanga, pe moe whaunga. Mā loa bito mo mea mai. Oiha mea inga tafe, siualo au e maope. Oiha mea inga tafe, siualo au e maope.